Te perlu mentang asyik dengan kedok kedon cikilo citeng. Te kaji sisa ngamot bangkit pada kasih teli dan bangamyo. Te ansiat mentang ngasapen EP anda kala dalak bam cibet ngasapen EP. Beli sibon ni pi perlong bero sa cisen mentang lawan biar ke video te pili hang nem ta dengan do si kilo kaduk siar bat une ujur pudina bat usalat so mo perlong marla slam unjo oleh video nomor bang ya pun kampalat te mentang yang sedang ban no kan kaduk siar si kilo tapi itenat ya kan ban babam manga sa share like subscribe and comment mentang sedang ban no bị băng phải không? Bị băng ông pelak. Nggak ada keburu kebakaran bamba. Oh, keren dua itu. Keren dua aja teh, apa dah? Nggak kelat banduan akan mau telah ada bam nggak kunangan bam lah bam tang ba beli lah uju senang uju bang ba dah kadok kadang kulit ong kebas pa Yang itu. Sorok lapai. Ibang pelok. Mereka berubah klan bam ha. Wis yang ngarang bam. Dari bayok lele ang ngetit beda siat teli kang bangun yok Biku aban bam sekai next video sa komen ngembam bet Então, vamos dar uma coisa. Baik.
Kawe kalibong siliang kalibong baik entah yang sedang ban saya kena Bang Prok. Nah, ngemak bam syuk perlok. Nanti kata kata un. Nih menengah nyong. Hiro ada yang ngong bang akan bam lem tate. Ngemak syuk ban bam. tentang ngemak syuk ban akan digadok ngelum cuai kine ngan sawan biang ke video temta perlu aku aban penkut no tega video sa cisen subha sa kersan nam yang mengenan nang ku syuk ke video jonga te lada pidang don kano ke game sa share sa komen sa subscribe haru kumjo tangkup tahi te tangkat ne ke video ngan penkut no ke beli sibun perlu ke pi tiasuk